Ka National Jal Jeevan Mission haringkat ke jing trailang bat ketenat PHE Nongstoin kalayo ban penlong ya program ajing hikai ke basaus ngilenter nagamenta kit khot jeng ka Village Water and Sanitation Committee halor ka scheme JJM ya kate ke program layo ban penlong po Circuit House Nongstoin hakapalawan ban ajing hikai di gibreu naka KRC Salt Lake Institute of Engineering and Management Limited kabana Kolkata halor kumno ban pentre kami ke scheme baru kumno ban penne pensa ikitlong Kini ke program kawadan mentah kini mila sedang untuk meningkas ni ke kerui tarik mengikut yaki member jangka Village Water and Sanitation Committee jang kisnong berpera ban ajing hikai syapang kani ka JJM kaba kentup yaki ba nado ba sedang jang kani ka scheme halaki jang kisnong na benta bangan yo ke jing mentoy ban penpoi haman lagi kliyen ya ajing hikai yaki nado ubakan bakin semua dia kini kita long bagi penpoi hasnong hadu no ya ka operation and maintenance ro kunjo bakin tes yaki ro bakan ni ka WWSC member bakan klan ha bakan pende ban maintain ya kani ka scheme nama hadian balada ya kani ka scheme kin ai baka snong kan pet no ya ka baka department ke PHE department kan pet dari ka syong sa ka snong bakin sim responsibility am ka sedang nado menin kasngi ka khatwai tarik kan ne hadu khatsau tarik nama ka dega saus ni ka training snong gi kentup ya snong ngi select bet sangut na ka snong te ka kentup swan ngong ka dom shok son ka snong laudiba ka klangrin ka snong phut umba ka snong sawan thiang bat ka nong tenger nong renyang bat ka umbersit kini kisnong ki balawan na jangai bha but ki don ki basa hang ni hanong stan but ki don ki balik phairo galong nya baro kisnong kembang ni kadang dia tangka first batch ingin support bat ya ka second batch ka third batch hadian